bulan penuh berkah, naikkan syukur jalani ibadah, ikhlaskan diri saling berbagi, muliakan silaturahmi. Alhamdulillah. Buka puasa dulu, nak. Gak usah, Pak. Terima kasih. Udah, makan aja. Berbuka berbagi keikhlasan bersama sedap. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, Pak. Yang penuh rahmat ini, mari kita redam segala perselisihan dan rasa permusuhan. Kita tingkatkan rasa cinta kasih terhadap sesama. Ajinomoto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. dipanggil kakek, yuk. Hai, Kakek! lagi ngapain? Alipin takbir sama kakek. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La La illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Walillahil hamd. Jadi kapan kalian kesini? Besok, Kek. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana mungkin tergoda kalau buka puasa di rumah lebih istimewa. Itu kan karena Bango yang membuat masakan keluar kelezatannya. Bango benar-benar kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jib, Jim, jib, Jim, jib, Jim, jib, Jim, Jim, jib, jib, jim, jim. bisa.